Iyi ni radio BBC Gahuzamiryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41 no ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. I Nairobi muri Kenya uyu munsi hatangiye icyiciro cya gatatu cy'inama yateguwe n'akarere higamije gushakira umuti wa Burundi ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo gifatanije n'ingabo z'u Burundi ziri ku butaka bwa Congo kiravuga ko mu mpera z'icyumweru gishize zagabye igitero ku nyeshyamba zo mu mutwe w'abarundi wa FNL uyobowe na Aloise Nzabampema. Le poste de commandement et la base logistique de FNL. Icyo kibanza cha FNL cyaratewe bikomeye turakibirukanamwo baca bahongera mu ishamba rya Itombwe. Hishwe abagwanyi ba FNL bashika 40, hafatwa ibikoresho byinshi. Ubu muri iki gihe tuvugana na bombi iri mu minwe y'ingabo ziyoboka leta force loyaliste. Muri amakuru kandi turanumva ingaruka umutekano muke mu burasirazuba bwa Congo urimo kugira ku rujya n'uruza rwa rusanzwe hagati y'imijyi ya Goma muri Congo na Rubavu mu Rwanda. Turanumva nuko byifashe mu rushanwa ry'igikombe cy'isi mu mupira w'amaguru ribera muri Qatar. Muri mwese ikaze muri amakuru yo kuri wa mbere itariki ya 28 z'ukwezi kwa 11. Aya makuru yose ndetse n'ayandi ku buryo burambuye ni mukanya. Prudence Ngiyumva amaze kutugezaho muri make amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi. Polisi mu Burayi yasandaje icyo yasobanuye nk'agaco k'ibiyobyabwenge gafite uruhare rwa 1/3 cya kokayini icuruzwa kuri uyu mugabane w'Uburayi. Ihuriro ry'urwego rw'igipolisi mu Burayi rwavuze ko ryataye muri yombi abantu bagera kuri 50 muri Espagne, mu Bufaransa, mu Bubiligi ndetse no mu Buholandi. Yavuze ko i Dubai hafashwe abandi bantu 5 bakomeye bashakishwaga. Europol ivuga ko urugero rw'ubucuruzi bwa kokayine mu Burayi ruri hejuru cyane. Amatona arenga 30 y'ibiyobyabwenge yafatiwe muri iri perereza. Ibi biyobyabwenge ahanini bituruka muri Amerika y'Epfo binyuzwa ku byambu bya Antwerp mu Bubiligi na Rotterdam mu Buholandi. Abatalibani bo muri Pakistani baravuga ko bazasubukura ibitero ku nzego z'umutekano mu gihugu mu kurangiza igihe cy'agahenge na guverinoma. Agahenge katagiraga igihe kazarangirira kari karagiyeho kuva mu kwezi kwa 6 k'uyu mwaka nyuma y'uko habaye intambwe ikomeye yatewe mu biganiro by'amahoro. Ariko mu itangazo uyu mutwe uzwi nka TPP wavuze ko uri gusubiza uruhuri rw'ibitero bya guverinoma ya Pakistan. Agahenge karangiye mu gihe umukuru w'ingabo za Pakistan agiye mu zabukuru, bivuze ko ibiganiro bishya bizahayoborwa n'ubuyobozi bushya. Icyegeranyo giheruka kuvuga ko ibitero by'aba barwanyi byiyongereye ku rugero rwa 50% muri Pakistan kuva abatalibani muri Afghanistan bituranye bagaruka ku butegetsi. I Mogadishu muri Somalia hoteli yari imaze amasaha igoswe hafi y'ingoro ya perezidansi yabohowe. Abarwanyi b'umutwe wa Al-Shabaab bari betsimbye muri kimwe mu byumba by'iyo hoteli Villa Reis. Umuvugizi wa polisi yavuze ko abantu bagera ku 8 biciwe muri icyo gitero. Inkuru ya Wilros murizwaho na Yvette Kabatese. Ministre ushinzwe ibidukikije muri Somalia Adam Al-Hirsi yari mu nama muri iyo hoteli ubw'igitero cyagabwaga. Yabwiye BBC ko nyuma y'ibiturika bya mbere bashoboye guhunga banyuze mu muryango y'inyuma mbere gato ko abagabo bitwaje intwaro bafata iyo nyubako. Ariko yanavuze ko hari abandi bari mu byumba byabo mu bice bitandukanye by'iyo hoteli. Umuvugizi wa polisi yatangaje ko nibura abantu 8 bishwe muri icyo gitero. Biravuga ko hari abayobozi bo muri guverinoma bari mu bakomeretse. Igihangayikishije cyane guverinoma nuko ako gace ka Mogadishu kegereye ingoro y'umukuru w'igihugu kagombye kuba karinzwe bikomeye.
Abategetsi b'ibihugu byo mu burasirazuba bwa Afurika batangiye ibiganiro muri Kenya bigamije kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ahakorera imitwe yitwaje intwaro ibarirwa muri mirongo. Mu ijambo rifungura ibi biganiro, uwahoze ari perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta yasabye impande zose guha amahoro amahirwe. Mu cyumweru gishize abategetsi b'aka karere bemeranyije ku gihe cy'agahenge nyuma y'imirwano ikarishye hagati y'ingabo za leta ya Kongo n'umutwe w'inyeshyamba za M23 mu ntara ya Kivu ya ruguru. Biravugwa ko mu wikendi cyangwa se mu mpera z'icyumweru gishize ibintu byari bituje. Umuvugizi wa M23 yavuze ko batatumiwe mu biganiro biri kubera i Nairobi. Iyi ni BBC Gahuzamiryango, urayumva no kuri Kisoro FM muri Uganda no kuri bbcgahuza.com. Amakuru ava mu Bushinwa aravuga ko hari polisi ikomeye mu mijyi aho imyigaragambyo yamagana ingamba za guma mu rugo zo kurwanya COVID-19 yabereye mu mpera z'icyumweru gishize. Ibi bisa n'ibyahagaritse imyigaragambyo mishya kuri uyu wa mbere. Abapolisi bari bagabwe ku bwinshi mu duce twinshi tw'umurwa mukuru Beijing, aho abigaragambye bateraniye ejo hashize ku cyumweru. I Shanghai, polisi yashyize amabariyeri hafi y'umuhanda wakoreweho imyigaragambyo. Abantu benshi batawe muri yombi. Jiang wagiye muri iyo myigaragambyo yo mu murwa mukuru aravuga ko atari yiteze kubona uruhuri rw'abantu bayitabiriye ejo hashize. Ndumva ko umenga umutwaro ni munini cyane, ariko sinari nibagije yuko hazoza abantu benshi gutya. Ibi byahinduye uko nahora nibaza ibintu, kuko kuva kera naguma nibaza yuko mu Bushinwa abantu batoshobora gutunganya ibintu nk'ibi, kuko nk'uko abantu babizi muri iyi myaka mike iheze uburenganzira bwacu bwo kuvuga icyo twiyumvira hamwe n'inzira zose twabicishamo byari byarugawe. Sinigeze nibaza ko umunsi umwe twoshoboye kuja mu ibarabara tukavuga ibyo dusaba. Mu itangazamakuru rigenzurwa na leta nta nkuru y'imyigaragambyo yaciyeho. Imyigaragambyo rero irerekana uburakari bupfundikiranywe mu Bushinwa kuri gahunda ya guverinoma yo kutagira ubwandu na bumwe bwa COVID ikizwe nka Zero COVID Policy. Igisirikare cya Ukraine kiravuga ko Uburusiya bushobora kuba bugiye kumisha urundi ruhuri rw'ibitero bya misile ku bikorwa remezo by'igihugu. Umuvugizi yatangaje ko ubwato bw'intambara bw'Uburusiya bwinjiye mu nyanja y'umukara kandi bufite ubushobozi bwo kurasa misile zigera kure. Yavuze ko afite ubwoba ko izi misile zishobora kurekurwa mu ntangiriro z'iki cyumweru. Iteganyagihe ryerekana ko ibipimo by'ubukonje byenda kumanuka cyane muri Ukraine, kandi ko ibihe by'ubukonje bukomeye buri kubangamira ibikorwa byo gusana ibikorwa remezo bitanga amashanyarazi byangijwe n'Uburusiya. Jacques, urakoze Prudence Ngiyumva. Ano makuru ku buryo burambuye reka tuyahere i Nairobi muri Kenya, aho uyu munsi hatangiye icyiciro cya gatatu cy'inama yateguwe n'akarere igamije gushakira umuti wa burundu ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyo nama yitabiriwe n'intumwa zigera kuri 200 zavuye mu mitwe yitwaje intwaro iri mu burasirazuba bwa Kongo n'amashyirahamwe atagira aho yegamye muri politiki. Ariko umutwe wa M23 ufite uruhare rukomeye kurusha iyindi mu guhungabanya umutekano mu karere ntabwo watumiwe. Abakuru b'ibihugu by'u Rwanda, Uganda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari muri iyo nama bisunze ikoranabuhanga rya video link. Naho Evariste Ndayishimiye w'u Burundi na William Ruto wa Kenya bari bahibereye maze bageza ijambo bari bitabiriye iyo nama. Mugenzi wanjye Siriake Muhawe nawe niwe uyikurikirana, navuganye nawe mu kanya kashize ntangira mubaza uko inama zatanzwe n'abakuru b'ibihugu byo mu karere yatangiye. Ariko kuri Uhuru Kenyatta usanzwe hari umuhuza washyizweho n'akarere ka Afurika y'Uburasirazuba, yabaye nk'utanga raporo ku bikorwa amazemo iminsi byo kugira ngo intambara zihagarare mu karere ko mu buseruko bwa Kongo. Akaba yasabye abaje bitabiriye iyo nama kwicara hamwe bakiga ikibazo ca Kongo bakagitorera inyishu. Abasaba ko bo kwikubita agashi bakiga ikibazo cy'umutekano kugira ngo ejo muri ako karere harangwe amahoro. Hanyuma abakuru b'ibihugu bo mu karere bo bavuze iki uhinnye? Evariste Ndayishimiye w'u Burundi urazi ko arongoye ishyirahamwe ry'ibihugu bihugiye mu karere k'ubuseruko bwa Afurika, yasabye imigwi igwanira muri Kongo gushira ibigwanisho hasi n'abitwaza yuko ari ukwigwanira. Ababwira yuko ingabo z'akarere ko mu buseruko bwa Afurika ziri ngaho kugira zize zibakingira umutekano, kandi zizohava ari uko Kongo ironse abasirikare bashobora kubandanya ico gikorwa. Cahamagarira rero n'abandi bagwanira muri ico gihugu ari abanyamahanga kutaha, asaba gufasha muri ico gikorwa kugira ngo bashobore kuzoca basubizwa mu buzima
buzima busanzwe hama batahukanwe iwabo. Hama Paul Kagame nawe w'u Rwanda ku buhinga bwa none hoba ugushaka ku mpande zose kugira ngo azova mu biganiro by'i Nairobi n'ibizova mu biganiro bibera i Rwanda muri Angola bije mu ngiro, ati kuko itagiye kiratera ingorane cyane nuko amasezerano atagiye ashigwa mu ngiro, amasezerano yose yagiye arashikwako. Perezida Museveni nawe wa Uganda yavuze yuko imigwi yitwaje ibigwanisho iri muri Congo ikwiye guhamagagwa ikaja mu biganiro igahagarika intambara, ariko byanse gose naho nyine hashobora gukoreshwa inguvu. Niko yanavuze no ku yindi migwi y'abanyamahanga nayo nyine yahamagariye gushira ibigwanisho hasi itahuke mu bihugu vyayo, atari uko naho nyine yavuze ko n'inguvu zishobora gukoreshwa kandi ko bafitiye ububasha babifitiye n'inguvu yo kubikora. Nayo urongoye igihugu ca Congo muri kino gihe Tshisekedi yavuze yuko hageze ko intambara ihagarara, avuga yuko abazoba bashize ibigwanisho hasi hariho umugambi wo gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abagwanyi hakubandanya mu njyane z'utavanako. William Ruto nawe wa Kenya we yavuze yuko Kenya izokora uko ushoboye nk'uko iriko irabikora ubu kugira ngo ibe hagufi y'igihugu ca Congo. Anavuga yuko naho baheruka mu matora hakaba habaye ukutumvikana hagati ya Uhuru Kenyatta igihe bari mu matora, yamusabye yuko yobandanya ico gikorwa c'iteka Kenya iriko irarangura kugira ngo abanyekongo baronke amahoro. Hanyuma hari inkuru zivuga ko hari imitwe imwe itarahagera, byifashe gute? Nibyo koko yitabiriwe n'intumwa zivuye mu ntara za Ituri, akarere ka Nord Kivu, akarere ka Sud Kivu n'akarere ka Tanganyika, ariko hariho abarenga 80 gushika bakiri muri Goma. Mbajije mu biro bijejwe gutegura ibi biganiro bavuze yuko ari kibazo c'indege gusa, mbere mu kanya baje kumbwira yuko ejo ariho bazoba bashitse. Hanyuma umutwe uri mu kuvugwa cyane umutwe wa M23 utari muri ibyo biganiro, hari icyo bawuvuzeho? Muri abakuru b'ibihugu nta numwe yigeze awugarukako, ariko bagaruka ku gace kavuga yuko hakwiwe gushigwa mu ngiro amasezerano y'i Rwanda yaheruka gushikwako ejo bundi itariki 23 z'ukwezi kwa 11. Ayo masezerano rero akaba asaba yuko uwo mutwe uhagarika intambara ugasubira inyuma aho wahora guhera mu kwezi kwa 11 umwaka uheze. Tshisekedi we batwara Kongo yaduduriye ko yuko mu gihe ivyo bitarakogwa abo batazotumirwa kuza ku meza y'ibiganiro. Siriyake muhawe nayo hagati aho igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gifatanije n'ingabo z'u Burundi ziri ku butaka bwa Kongo kiravuga ko mu mpera z'icyumweru gishize cyagabye igitero ku nyeshyamba zo mu mutwe w'abarundi wa FNL uyobowe na Aloise Nzabampema mu ntara ya Kivu y'Epfo, zicamo inyeshyamba 40, ariko urundi ruhande ntirurabyemeza. Uburundi ni kimwe mu bihugu biri mu muryango wa Afrika y'Iburasirazuba bimaze kohereza ingabo muri Kongo mu rwego rwo kugarura amahoro mu burasirazuba bw'icyo gihugu. Umutwe wa FNL uri mu mitwe ikomoka hanze ya Kongo iherutse guhabwa iminsi ntarengwa n'inama y'abakuru b'ibihugu yabereye i Rwanda mu cyumweru gishize yo kuba imaze gusubira aho ikomoka. Mu kanya kashize nabwanye na Lieutenant Marc Elongo, umuvugizi w'ingabo za Kongo mu karere ka Uvira mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Ego haraheze iminsi itari mike igisirikare ca Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'igisirikare c'u Burundi bikorera hamwe ibitero. Ku mpera z'indwi rero igitero catumbereye ikirindiro gitanga amategeko kikanabikwamwo ibikoresho vy'uwihaye ipete rya General Aloise Nzabampema mu misozi yo hejuru ya Nabombi muri segitere ya Itombwe. Uwo ni wa mugwi wita Force Nationale de Libération FNL mu mfunyafunyi. None hari abaguye cyangwa se abakomerekeye muri icyo gitero? Ico kibanza ca FNL caratewe bikomeye, turakibirukanamwo baca bahongera mu ishamba rya Itombwe. Hishwe abagwanyi ba FNL bashika 40, hafatwa ibikoresho vyinshi. Ubu muri iki gihe tuvugana na Bumbi iri mu minwe y'ingabo ziyoboka leta, niho zikiri zirabandanya igikorwa zitegura n'igikurikira. Inshingano z'izi ngabo zikorera hamwe nuguhiga no guhasha imigwi yose yitwaje ibigwanisho mu karere k'amajepfo yo muri Kivu y'Epfo, yaba iyo mu gihugu. Iyo muvuze inyeshyamba 40 mwambuye ubushobozi bwo kurwana, muba mushatse kuvuga iki? Nukuba ko bishwe?
ico kibanza ca FNL caratewe bikomeye turakibirukanamwo baca bahungira mu ishamba rya Itombwe. Hishwe abagwanyi ba FNL bashika 40, hafatwa ibikoresho vyinshi. Ubu muri iki gihe tuvugana na Bumbi iri mu minwe y'ingabo ziyoboka leta, niho zikiri zirabandanya igikorwa zitegura n'igikurikira. Mugereranije muri icyo gitero mwari muhanganye n'inyeshyamba zingana gute? Twebwe twateye ikirindiro gitanga amategeko ca FNL itwarwa n'uwo yigize umugenerale Aloyize Nzabampema. Ivyo twashitseko nivyo nababwiye. Nzabampema we yaba yarahari? Mu gitero ntivyoroshe kumenya abari bahari, ariko ku makuru dufise niho yarari nubwo twebwe tudashobora kuvyemeza. Gusa igitero giheze tumaze gufata ikirindiro niho twaharuye abahiciwe, abasigaye bahungiye mu ishamba rya Itombwe nk'uko nabikubwiye. We rero ntabwo ari muri abo 40 uvuga ko bishwe? Yaba yarishwe nico kintu mwari kuba mwamenye ubwa mbere. Naho ku ruhande rwanyu n'ingabo z'u Burundi nta bakomeretse cyangwa se ngo bahasige ubuzima? Twagabye igitero gikomeye cyane. Ku ruhande rwacu nta muntu n'umwe twatakaje. Umuvugizi w'ingabo za Congo muri Kivu y'Amajyepfo mu karere ka Uvira, Mark Elongo, Lieutenant Mark Elongo, turacyagerageza kumenya icyo Aloyize Nzabampema abivugaho. Mu gihe intumwa za Congo ziri i Nairobi gushakira umuti wa Burundi ikibazo cy'umutekano burasirazuba w'icyo gihugu, amakuru aturuka ku mupaka w'u Rwanda na Congo aravuga ko urujya n'uruza rwa rusanzwe hagati y'imijyi ya Goma na Rubavu rwahungabanye kubera ko umubano utameze neza hagati ya Congo n'u Rwanda. Leta ya Congo ikomeje gushinja leta y'u Rwanda ko hifasha umutwe w'inyeshyamba wa M23 rw'u Rwanda, rukaba rubihakana. Uretse imyigaragambyo yamagana u Rwanda yabereye mu mujyi wa Goma ikarangirira ku mupaka, hari n'umusirikare wa Congo uherutse kuhicirwa. Umunyamakuru wa BBC Yves Bucyana aherutse mu mujyi wa Rubavu, akaba ndetse yanageze ku mupaka kwirebera uko byifashe. Yabuteguriye inkuru ikurikira. Ahandi ku mupaka wa Petite Barrière bageze saa 9 zibura amasegonda make, abantu bari gusiganwa n'amasegonda ya nyuma yo gufunga umupaka. Biratubangamiye ko hari igihe yo saa 9 mu kadomo zigeze urara muri Kongo udafite aho urara, nyine ni ukuvuga ni uguhomora. Ni ukuvuga amasaha tubangamiraho, hari ukuntu ugerayo amasaha kugonga utuboga wajyanye utaraturangiza, bwo bigenze gutyo nyine urabisiga ukigendera kugira ngo urare muri Kongo. Hari igihe uhomba nyine ubwo igihombo kibakingiyeyo bisize. Icyemezo cya Kongo cyo gufunga umupaka saa 9 z'amanywa cyafashwe mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka. Ibicuruzwa abanyarwanda ba hano mu mujyi wa Rubavu bajyana cyane mu mujyi wa Goma ni imboga n'imbuto, amata, ibirayi, inyama n'ibindi. Ingaruka byatugizeho nuko abakongomani baza kutugurira inyama, ubu tukaba dusigaye ducuruza n'ibiro 20 birangire ku munsi, kandi ngibifite ngibiro 150 cyangwa ibiro 200 nacuzaga ingeshatu n'igihe nyine zigashira. Gusa n'abatajya muri Kongo bavuga ko babangamiwe cyane n'ibura ry'urujya n'uruza. Tuyisabe Aime Claude akora akazi ko kuvunja amafaranga ku mupaka. Circulation nimba uyifunze ugafunga umupaka saa 9, nk'abajya muri Kongo bo bahugera ko akeshi isanziza gukora kwazi kabo hari saa 8 kugera saa 11. Amasaha rero umva nimba saa 8 kugera saa 11 ugitegetse ko saa 9 nta muntu n'umwe ugomba kuba kiri muri Kongo, agomba kuba yatashye, urumva yabaye amasaha yo gutaha. Bivuze ko ibintu byarahindutse, ibintu byaradogereye. Ingaruka zo zirahari zigaragara zifatika. Nimba warekeraga abantu nka 20 ku munsi cyangwa 30 ukaba uri kwakira abantu 8 7. Abakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka mu mujyi wa Rubavu kandi barinubira icyo bita mananiza, bavuga ko yashyizweho n'igihugu cya Kongo. Ishyirwaho ry'urupapuro rw'inzira bita permis de séjour, ni urupapuro rugaragaza ko umunyarwanda ugiye muri Kongo afite icyaha akora kizwi. Ugeze ku butaka bwa Kongo bakubaza icyangombwa cy'ubakorera, bakita permis de séjour, kigura amadolari 40 n'ibihumbi 3 by'amakongomani. Kwigondera 43 rero ku muntu uvuye hano ugasanga umuntu afite igishoro cy'ibihumbi 5, kumurega ko ari gushaka igishoro cyose cy'ako kanya cy'ibihumbi 40 n'amafaranga menshi cyane agoye kuyabona.
ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu buvuga ko ibyo byose bidindiza ubucuruzi, ubuhahirane n'urujya n'uruza rwari ku mupaka hagati ya Rubavu na Goma, nubwo ngo ubucuruzi butahagaze. Kambogo Ildefonse ni umuyobozi wa Rubavu. Ariko n'ubundi ubucuruzi buracyakomeza kuko abanyarwanda bibumbiye mu makoperative baranguza amakoperative yo muri Goma, hanyuma bo bakadandaza. Ariko mbere umunyarwanda yikuriraga igitoki akagenda akagitanga akagaruka agafata ikindi, bimwe mu byagiye bigabanya n'izo muvuma zose zitandukanye. Ikindi ni jeto zakoreshwaga mbere, aho umunyarwanda yambukaga akoresheje jeto akagaruka akoresheje jeto, ari uburyo bworoshye. Ariko ubu ngubu ni laissez-passer, passeport cyangwa se permis de séjour. Ibi byose byatumye bisaba ko abanyarwanda bashaka amafaranga y'inyongera, rimwe na rimwe kanabagora, byagiye bibangamira rero ubuhahirane hagati y'ibihugu byombi. Akarere ka Rubavu kavuga ko ibi byatumye urujya n'uruza rw'abambuka uyu mupaka ruva ku bantu 50,000 bambukaga buri munsi, ubu hakaba hambuka abasaga 10,000 gusa. Yves Bucyana, BBC Gahuzamiryango ku mupaka wa Rubavu. BBC Gahuzamiryango tugeze ku isaha ya saa 12:50 ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi, hano i Londres ni saa 10:50. Reka noneho dusubire ku nama ya 27 y'umuryango w'abibumbye kwihindagurika ry'ikirere ku isi iherutse kubera Sharm el-Sheikh mu Misiri. Abakurikirana ibijyanye n'ihindagurika ry'ikirere baravuga ko umwanzuro wafatiwe muri iyo nama wo gushyiraho ikigega cy'imari kizaba gishinzwe gushumbusha ibihugu byahuye n'ibiza kubera ihindagurika ry'ikirere ari intambwe ikomeye mu mateka. Uwo mwanzuro warashimwe cyane kubera ko wari warabaye ingorabahizi kuva umuryango w'abibumbye watangira guhuza isi yose kugira ngo yige kuri icyo kibazo kibangamiye ikiremwa muntu n'ibindi binyabuzima ku isi, mu kugerageza kumenya amahirwe hazatangwa n'icyo kigega cyane cyane ku bihugu bigirwaho ingaruka. Florentine Kwizera yavuganye na Dr Frank Habineza, umuyobozi w'ishyaka rirengera ibidukikije mu Rwanda, wagiye mu manama anyuranye ku bidukikije harimo n'iyo mu Misiri. Iyo wari ukomeye cyane kuko bimaze imyaka 30 abantu babisaba, gusa nubwo bemeje ko kijyaho ntabwo bemeje amafaranga ngo nayangaya abazahabwa ayo mafaranga ni bande. Gusa hashyizeho komite y'agateganyo ikazatanga umwanzuro mu nama y'ubutaha yitwa COP ya 28 izabera mu bihugu bya Arabu Emirates. Iki kigega none amafaranga anayatangwa nk'ingurane canke nk'imfashanyo? Azana amafaranga y'impano, navuga ngo azahabwa ibihugu bikora cyane n'ingaruka z'imihindagurikire y'ikirere, ariko n'ibihugu nk'u Rwanda nabyo bifite ibibazo duhura nabyo bijyanye ariyo myuzure, ari izuba rirenze ndetse rigateza n'ibura ry'ibiryo, n'ibindi bihugu byose biri muri Afurika urebye muri rusange bifite amahirwe menshi cyane yo kuzabona aya mafaranga. Andi makuru ufite nuko inama y'ubushize yabereye Gibasiko bemeje ko bazatanga miliyari 100 mwaka, ariko cyo ntabwo bakigarutseho, ngo ntabwo turamenya neza niba bari baremeje bazakomeza kuyatanga. Iki kigega c'ishumbusho coba gitandukanye na kijya cavuzwe kuva mu nama ya COP15 ya Copenhagen yo muri 2009, ari naco bari bihaye intego yo gushika kuri miliyari 100, ico bita climate finance. Byaza gutandukana kubera ko iki kigiye ku rwego bita loss and damage, nuvuga ngo ni guhangana n'ingaruka ziterwa n'imihindagurikire y'ikirere. Ni ikigega kigiye kuza gufasha guhangana n'ingaruka. Climate finance uruva yari byaremejwe mu nama ya Copenhagen, bari bemeje ko bagiye gushaka miliyoni 100 z'amadolari. Ariko icyagaragaye nuko abantu bagiye rigura intege cyane ibihugu bikize nk'aho Ubushinwa na Amerika n'andi ibihugu by'Uburayi byo bishyigikiye cyane gahunda, ndetse biri mu bantu bashyigikiye cyane yuko habaho kandi bishasha cyangwa se ikigega gishasha. Urusange nuko nabindi bwiye mu nama y'ubutaha izabera muri Arabu Emirates, azongera bazigaho neza kuko ubwo bazishyiraho komite, muri komite y'agateganyo zashyiraho gatanga imyanzuro bazemeza izabijyanye n'uburyo imikorere y'iki kigega n'abazayahabwa. Noneho ya climate finance nayo bari bavuze mbere, ubwo bazongera babiganiraho neza kuko bigaragara ko abantu batatanga amafaranga inshuro ebyiri. Uko mbyumva ngewe n'uwazabihuza ikigo kigega kimwe kuko ikigenderewe ni kimwe. Harabagira bati nubwo dushimishwa n'intambwe bashitseko kuri ivyo byo kwemeranya gutanga amafaranga yindishi ku vyononekaye, ariko nta kinini cavuzwe kijanye no kugabanya ikoreshwa rya bene ayo masoko ntanganguvu nk'ibikomoka kuri petrole.
bikaba rero biteye impungenge. nibyo igihugu cy'ubuhinde nicyo cyari igihugu kinini gikomeye cyari cyatanze umushinga w'uko bakora kurangiza burundu gukoresha ibikomoka ku ngufu zituruka kuri peteroli ari gazi n'iyo bindi bikomokaho nicyo bita koro. ubuhinde bwari bushyigikiwe n'ibindi bihugu byinshi ariko nibo bwari bwa mbere. icyo cyifuzo ntabwo bacemeje. icyo bemeje ni ugukomeza ku mwanzuro wa grasigo wo kugabanya icyo bita ingamugengeri hasi ibijyanye na peteroli gazi n'ibikomokaho byo ntabwo barabyumvikanaho. ubwo bigaragaza yuko nubwo bemeranyije yuko bazakomeza bigere kuri 1.5 degrees Celsius nk'uko byari biri mu nama ya grasigo, ariko ukurikije yuko bakomeza gukoresha izi ngufu zituruka kuri gazi na peteroli nta cyizere dufite yuko bizagabanuka, kuko ibigereranya aho muri siyansi tugaragaza nuko bishobora kuzazamuka bakagera kuri 2.7 degrees Celsius ubushuhe. Frank Habineza, umukuru w'ishyaka rirengera ibidukikije mu Rwanda Green Party. Mu kiganiro runana cyo kuri wa kabiri twabateguriye Stefan urafashwe gacibwa amatwi bigenze bitese kandi ko nanjye Stefan umaze kuba Rwamakuba do reba dore nguriya mucuti wawe Nadine kandi abanza ari waje kureba n'ubundi yamaze kumbona rero ntaho nkigiye reka nkenyere mpagare nawe. waramutseho Stefan? Naramutse nyine. Ni 12:45 kuri BBC. Reka noneho tujye muri Qatar mu mikino ya nyuma y'irushanwa ry'igikombe cy'isi umupira w'amaguru. Ubu rukaba rwambikanye hagati ya Brazil n'Ubusuwisi. Cameroon yo yanganyije na Serbia, ariko reka duhere kuri Ghana yabonye intsinzi yayo ya mbere. Ndikumwe na mugenzi wanjye Yves Bucyana uri Kigali akaba arimo kurikirana iyo mikino. Yves, ubu ibintu bigeze he? Duhereye ku mukino urimo gukina ubu ngubu, hanyuma unatubwire no kuri iyo ntsinzi ya Ghana. Jacques, nuko Brazil n'Ubusuwisi kugeza ubu amakipe yombi agiye mu karuhuko gatoya k'iminota 10-15. Kugeza ubu n'ubusa ku busa. Brazil niyo yabonye uburyo bumwe bwonyine bwo kuba yatsinda igitego ntibyakunda. Brazil irakina idafite rutahizamu wayo Neymar Junior wavunitse. Tugiye noneho ku mukino wa Ghana. Nibyo koko Ghana yabonye intsinzi yayo ya mbere 3-2 itsinze Korea y'Epfo. Ni ikintu cyashimishije abantu benshi bo muri Afrika, cyane ko Ghana yiyongereye kuri Senegal ndetse na Maroc zimaze gutsinda umukino byibuze umwe. Ayo manota 3 Ghana yabonye akaba ashobora no kuyihesha itike yo kugera mu majonjora, ariko byose izategereza umukino wa nyuma. Yves, mu matsinda amakipe ya Afrika ashigaje umukino umwe kugeza ubu, ninde uhabwa amahirwe yo gukomeza? Maroc ejo yanyagiye Ububirigi 2-0. Yo ishigaje mu by'ukuri inota rimwe. Senegal yo birayisaba gutsinda Ecuador mu mukino wa nyuma, naho Ghana nabivuze ko izakina na Uruguay. No mukino ishobora kuba izakeneraho nk'inota rimwe cyangwa se amanota 3. Byose biraterwa n'umukino wa nimugoroba uza guhuza Portugal n'ikipe ya Uruguay. Portugal niramuka itsinze, icyo gihe Ghana izasabwa kunganya gusa na Uruguay kugira ngo ikomeze. Ariko reka tubanza twumve abafana nabo icyo babivugaho, icyo bavuga ku makipe ya Afrika uburyo yitwaye. Maroc ejo yaranshimishije cyane, yanyeretse ko Afrika ihari, yanyeretse ko Afrika umupira wayo udakwiye gusuzugurwa, ko dushobora gutsinda amakipe akomeye, kandi buriya no kwikarifiya irabifite ko biracyari mu ntoki zayo. Ntago izatera ya mibare yo kuvuga ngo runaka nagira gucya najya, irabifite mu ntoki zayo, ndetse navuga yuko ifite n'amahirwe menshi yo kuzamuka ikagera kure. Maroc irimo yerekana urwego rutandukanye koko. Maroc uretse ko inabikuye rimwe na rimwe nuko tuba tutanabibonye, bigiye kureba abakinnyi isanzwe ifite. Nka Shirafa Hakimi yerekanye urwego rwo hejuru rukomeye, ifite Hakimu Ziyech yari yaribagiranye bavuga ko ari umukinnyi unanirana kuri discipline ye, ariko aho agarukiye mu ikipe yashyize hamwe, arimo arabikora nk'umukinnyi wo ku rwego rwa Chelsea. Ntekereza ko rero Maroc rwose ndetse na kimwe cy'umunani birashoboka pourquoi pas yanakirenga. Wowe wavuze kuri Senegal ni ikipe yubakitse guhera imbere kugera inyuma, barana performance zabo mu kibuga kubona ko ari abakinnyi baduserukiye nk'umugabane wa Afrika. Igihugu cya Ecuador birashoboka ko twayikuramo rwose, birashoboka cyane. Yves, umukino wa nyuma uyu munsi ni Portugal na
Uruguay. Mu masoga na 25 dusigaje ninde uhabwa amahirwe? Portugal ku rupapuro yifite amahirwe nubwo yagaragaje bimwe mu byuho cyane cyane mu bakinnyi b'inyuma, ariko ikipe ya Uruguay nayo iragendera cyane ku bakinnyi bayo bakuze bafite ubunararibonye barimo nka Luis Suarez na Edson Cavani bashobora guhindura ibintu igihe icyo ari cyo cyose. Jacques, urakoze Yves Wicyana. Ni nawe rero ushoje amakuru yacu yo kuri wa mbere. Amakuru yarahagarariwe na Mark Niyonkuru. Mwakoze cyane guhitamo BBC Gahuzamiryango.